Ebusa ha emergency Ghana TV mima obibia akwaba na next story ayensaka ewo fidiem hasen yenwa be mebi de nasem abeda MFK ewo Lawson TV na some odi baye ne se obo ne neti ofi adwuma ba ya oba no akọ ni nua ba ko nchen na okobisa oba na nsem oba no ka kire no neni enji ho nti odi ababeda ese gya ye bi so oba ne sa kola na okura no anase nkola na ekura no ampampa se ye ne ba anase nye ne ba se nye ne ba anase ye ne ba yenye DNA ne gya DNA ne nkyere se nkola no ye ne ba enti enne yenwa bema no abetena sese ye moa ne enti ebusa ye nsem ene enko ne go hwe video no na ye ntie mu nsem ema na nso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section no ye nsem ene enko ne go hwe video no ema Bachelor Frozen me bachelor friend mo kan say Emmanuel pa ide ne de onam ko yima ana ode ne obo yima de obe frame ni nyina mate nti meka na obo yima yenko mami anope de me ba ha enye bone oba bi na odi mabro me ne wuhia before lockdown no ya o memu mienu me ba pani o 2 years ketwa ne so no me ba ketwa no junior ni wanya 1 year mami menya obone menya o hwe me ko adwuma ho waje o chop money me ba ya wuni fie ma be na wo yan o so asen no keska ma ba dunkwa ko eden ne bla ba ko abi store da ne betna store na no share store ne man no o de store ne ma obi na amafo diska no 96.3 mami wa mbo obi amane me ba ya uni o abna bla betna se ne hwe nkola no o se wa se o ma o mba me ba pani me de letter ne kwaje me ba pani no me ko social media ena me kwaje social welfare ena me kwaje me de letter kwaje me ba pani me ba se me ba be hwe akola na one osuwa ejina se me ba be wi ankola no e ma mo kofra adwuma o se o ba na bie se bla na be hwe store no o kofa on workers e ma mo be bo me se me ba be wi ankola no ma me na me de ahomete ba kumase ntimide ahomete ba kumase na gene flame se o ntimi me ntena biem onya oba obefa misuminya oba memfa fine Matias ye me ba ke tono won fa akra ne bla na me nto akra ne din me de ma no kan bosumi ni akire ni afide be wiase a wo se wa se me nwale o ntimi ni uni ba o ma won fa akra ne mama me nto akra ne din ma me sa si mo sumi ti bi da etiche maso ena me de abeda mpanifo se mommoa me na kwan a me fa so ato me ba ne din no me nto me ba ne din o hwan so na se nya me ba nso a onka ni enko edie ne test se edie ne no na se nya me ba mi hira ne kose me ja aka ne nyina ma no onfa ye edie ne so ne ba ne me ba o ma wonche bia meje ma ade me pacho master mama de nam ko ima wuhia ma abna wen mama pacho ye o ja chi crow from tama mi hia no na oton ga beans oni woman bi ton ga beans na kwanya me fa zu hia again ne se me ne madamfo bi na nam ena ye ko adwumo na madamfo ne chem se oh boy me hu ge bi o ga beans so na madua ne edentie nkotobi ene ye ko ne ko to adua nti bi de na me nim ge no sa na madamfo ne mpena ne ge no mi wan so madamfo no ne oba bi nyim wo wadamfo ne mpena ne ma abna no okay ena no wadamfo no so no obi nim oni obi nyim enti no madamfo ne ka chem se sadia ge na one ne nyim no ebe hu a e de asen beba enti me find grace bi a me host ma abna ne fli wo nchen wabla ma abna ne mba nchen bi na ontimi no yele entrance na mo hwe mo ba na mo be wo no ena me hu meti ase enti me de me yesen ka ye yi na fri wo akwan ba me hwe dabi oyima kwa be na woni wadamfo no mo ye e de yi ma abna afri wadamfo ne akwan mu se madam na ka kwa be na wo be fa so aye madamfo ne ka sa kire me no ena me che se oni obi nyim wada ge no wote a obebo ye ma hu o ntimi pese me hu kwan a na momo fa so e de yi ma abna no me ne ge na etena one na etwempena me ne etwempena me ne etena ka me wale no me ye ne ho ade na ya twe ye ho afli boy ne nchen etushi ama abna na e ye odo anase na ye plan nti na one ma abna tenan e ye odo ena ma me de ma abna tenan ba se esi ade wo kan kire se mo ye plan se woni ma abna hye dan twempena se de be ya na adwen be free wadamfo no eso no wadamfo na nya kwan ware na yire mame adamfo no kire se ompese ma abna be ba ne nchen biem ye nti ene na me plan se ye ba be fa ma abna ene na twempena na se ye ba be fa ma abna
ni ayi ne basa na se ye fa no ni ato ba kwa yi ma adwen a wo de kwafa ma abana na nya adwen pa o wa wuhia no no yo ba wo pe no ma me girl mi hu no na me do girl no na me pe girl no wo pe no na wo kon so san do no mi bibia me de mi re nyina hye ni mu esan eba wo ma me nti no da bi wuhia no nya wuhia na no wo ye obi a wa wuni mpefe se wadamfo awura tokuro ni mu eti den no ne nya hwe de na ye ne mpena. Oh, say you Obi on ne nyehwe no. How can you tell me this story? Obi on ne nyehwe a ono ne one girl a one ne nyem no. Die na besi ama na aka say me pe obi ama na distract ma abena free me ho ne nyehwe by force. Mame, asase na ye hu girl no. Na girl no how I know si flare boy no. Ntina boy ne mpese girl no ebeba ne chebe because oba we no ofie kwa na ofe na ebetimi ayasem ti. Mene gen ntina mene gen ntwempena na ontine umfli we hu Mo sam ne de mu orere mu che say wono ne kope no akurase maka nso menwe but o frefre me dudu nti no me de ne mama damfo na a distract na yina adwen free me so what is asem we bi wen o se won pe no e na meti asese won pe ne dia se wa fa obi ba wo tete de ne me pe no me ne akwa ne betena se ne na adwen be fli wo so na me ne na tena abobla intima me ye hia no edimana nyinsen baaye motena chansa na wonyem me ba to Asia lockdown me wo me ba pani no 6 December 2023 okay na me wo me ba pani ni bibia wa sei na wan kasa so hwa na ma abna odo ma me asase ne de na me hu ni ye se ba edidi mu ko kago enum na hu ni ye de na no ye ma hu se hu ni ye ma me akukọ ntu bedwam antu de to ma me mfani akukọ ntu bedwam ba na me medi akukọ kosua wo bedwam to na me mfani de na si ame ene ye kan sem beblebe even kla me ba pani onye me ba pani odwani ja me ho e ma me bo ma me ene ba pani na mane oba ye yale odi fli ba bia okọ nyina ba ma me na me sa yale ni nyina odi yare be ne ba ene ma nkotoa bi abe hye na se tete oba kwa na ne ho nya wakono se one ne beda ma me ni nyina ma mpa ba o bi gina akire eboka ejibi bia firi wo satan onyem oba pani no satan onyem ba pani e na odi nyinsa ni dwane koye na okofa yare bae enti ye call Jache hospital na wo me ba pani no mi gina hospital dem wo kwan nurse ni fa so gina wo nyina wo hwe me pema de ye enti mi gina wo na me hwe kwan ya fa so gina wo shim na wo gina ho bibia mi gina ho na wo gina ho mi gina dem wo ba iti pa bibia na gina ho hwe nesi ni ndi se yi sebi mpleduasan efi ni nyina na wo gina ho hwe na dem wa me hwe ade adanse nti anase den maame nam ya kana me pese me witness ade ntimi sele nesi ni no na pese ohun kwan e fa so je oba wo okay that time so na ema ne bia wo ma siesie omo ho awie ya ma yi ma kogu ba bia omo beje omo ho me ntimi cheche mu chenesi na omo mi wura dem obehwe kwan a ya fa so eye bibia e ka ma bo again no mimisi mi hia ne hwe on fa akwamra me ko edie ni tese oba pani no wosen o 2 years December no wanya 3 years ana keto no so wosen keto nso June 11 June wanya 1 year no oba woni natena a wanyinsan de nyinsan adwane akofa yade aba na wawo awia wansa anto obo wasan akwa wo bra de nyinsan foforo aba se nkura ntem 1 year ne dom ntem de ntia odomro so ana ame no kroni nyame anim ne ge ne de se me ka se na me ndo ge na me boa because o papa ne o ma me kura no omodi adanse se o papa ne o ma me ebedi adanse se me kwabena yima me ti studio ase Oyerepa Lawson TV studio mo bana na me do no me beye madwuma ma mo kura minji musika esa mo bana me ne tinti na o ye adwuma be ne mo me ye mesi ni omo dan wa adwuma me na me ye dan wa adwuma flash ase ba wieye me kogu lenti nyina ma omo eso mboye that's free manje omo kaple manje na wo ma abna ho e ma odo ne bro so sa maame se betimi ka se ebia won komo anase wa ho ofe wonante a na meboa na se bedu dana se sa nante na ho ofe no ayelefi ho a na se me metwa ntoro ama ho nti wo de na ye den na ye odo fita na me de do no me do no se me do no makomam se oba wa mama japade nti mani agye wo se wa mama japade woni wa mama enkula mienu menya oboni minim de maye o de na si ya ofirifie koe maame ena minim de maye no
Min ti unya o hwe. Onka reason bi anchiro. Onka reason bia. Say oye den. O se wo so afla wo se ne baba akwa bi store ti bla na be hwe container na odun kwa ma no. Up to now onya adwuma. Before so be ko dun kwa so na wunua a odi wachi e wodun kwa o. Esi a wo se wan ne a wodi akwa ne na mu ntino. Akwa no wa yela fi dun kwa wa yehwe akwa na ye hu no e wodun kwa o. Adwuma wa moye e illegal work. Adwuma na moye maame. Intin ka flag again say again in blood nkwa ono mra obeto illegal work ne so one ne sewa no na Ghana ha ye we illegal work bi wa ha ma me ende beblebe den no omoye omoton drugs cocaine weed tramol me asmenya no kwa menkangu woni ma ase o adanse ma me adanse beblebe wo e di adanse na wa e wo ho no se omoton wi ni sa ne ma no me ne me papa ko mo de na ye ko no enye lete na ye de na ma enka papa kwa mo bo no odu nkwa wo nyele te de na ma enka me papa ade na ho ye wi be sana ghetto no mote niso no abosisi e wo ghetto me ududu nkwa o Kumasi station race ne so sa body fume ko nsu na chi wo no e ho no e na omo hye e ho sa du nkwa police station race no e ho no koko hye o trap train road no na sia de ko ofin wo nyina e ho no mabo mo sisi omo te ho no ye ghetto e wo nyina ye ghetto ene asa ma abena hye ene de me de mani hu ne dade a na me twa ntoro one ne tena wa hu so hye na wan kasa nso e wo hye na me minimum no credit me no ya dia me ma hu dia metie na chira ko hia ma bontena nka se da bi nipa me nem se nipa boni ni nti wo dia ne dia hi bi na ofa o ma me family zia eno ne dia hia eno so ye wi ana se ye drugs ni bi wi ena ne friend say amnesia say helps na bia okay. Nessa no so ye nwura na bia ena wi ni ye wo mu different types wo ho ebia ni din amnesia na den Lawson FM ye amnesia kasagu no memento kasa no ye amnesia vanilla blue cheese gringo edoson abele vanilla ye ana mu di wi ni ya abele mu fanya abele okay nti usi ya wode vanilla blue cheese gringo amnesia energy is good nti wo de wo so wo fa de amnesia no ya na de na ye ma wo ma me fi se again ni me cause anti we munya na mama ja bibia because imagine me hu de me ye me my frustrated we ja 2 years ni ama me te se wo ja hye me ja hye me so ya me ntimi kwa adwuma isan akora na wo me nchen nti me no kasa se blamento akora ni din nefa we kwan na mo nkodu nkwa wo na me sole a me hu se 50 na me sen ya mama hello ma good morning ma good morning at the same me we announce way ma bna e frame poma me ba cho me ne ma bna na e ka say low volume na wa won chen no why ma bna low volume na wa won chen na tie me wo phone ni mo abna low volume no na yankasa why hello ma abna otemenka yima mpacho ma abna ba homa no so meba ho why ma abna te sen hello abna otemenka Matia sama abna nie na aden no afri manchen e de akora ne kwa wo se fa ne bra na mo nto ne din a woni wo so wa mo mpesa mo de akora ne beba ma na to ne din die ntia enti ma abna ka no kura wo mu kira mimitie o hello hello no kanokule so me twantro inti me na me twantro a wo kanokule ne ja hello no ade ono so amontena se na mo hwa de fa kwa na me to akwa ne di me de ma no ka kire no fie seni me ba ono so awi gina se me kronfo me ba be wia nkola no bo mo bo me papa ba du nkwawo enyele tede na ma eno kran ka mo sa bo ye o me bo aka se me bo
Uja kan se mi twantro. Wo de ayi studio. Wo se mi twantro aka no klo mutie o. Ma abna aka no kra ne kire me metie o. Me ba chewa o. Me pa pen no me na tuna wa ne mo ye. Enye mo ya no amu azam ne boy bi no. Ma abna wo se wonye me ye no na wo ne boy bi na wo ho. Ma abna kate ko no na sama wo ka ba yi unim hu bi. O se ono wo te a wo nye me ye no na one boy bi ene wo ho. Kasa gu ade no twa be. Minimo hwe. Meni ni tena efi se mi hia no ma me won film nchan koda ba bi se mi hia ne me dan ma meni na da kozitama Easter na me ka so odwane ko wiamo ase no. Anopa to anwumre nyina ne wo dem. Every blessed day. Wo nkwa adwuma. Se me kwa adwuma se. Hello ma abna. Hello. Ma abna me pa chowa ma ye ni nkomo ne ye ntie o mi tie o so ne ni hia na ne boy bi na wo ho. Me pa cho na me na wo. Na me na wo. Asa takwasi yemye no ntem. Pa cho wo tie me. Mi tie o pa. Me pa asa takwasi yemye no ntem a me ni ntem ye de. Ase na me ni sa me nyemo ho. Ade be de kwa me ne boy ehia na wo yo mo ase na me ne kwa na ye. Na na wa che mu sa me nyemo. Ana boy ne sere ma be wa se wa som da ye no kula no ye se me sa ba ye. Me sa ba ye na ka se ni se ne dia. And then in a play. Mother than your boy, mamma, and told about one so that I never had a trap. Me saw me going now, been a player. I've been a good man, or my father, Sherman, and watching Sherman for them. Yeah, wo me onyem foforo me ni Kofi to Pilato ye na koja chikoto toniema efi sister Charlotte ukọ na otene nchen a ukọ osom no e ma sister Charlotte ka cho say ne mane niema no wabo anu nti ode be ma eniema ode ma unyina ma bana aka no kula ode ne ma no ma nyana me sa ne ma to toni nyina ode niema ne ma o san tade ne ma na me ma to toni ma ni nyina edi no be ka sister Charlotte ma ode ko hospital ha meba meba ma abna nti dia wo kan wo pa kire se akra no enye yima de ana busa ayana dia o ayana de busa se anu onu wa le mi o ogwa che mi tin sama o bia o like I come to some more for ana be ten ne kle kwa yes ma pastor benye juma ye so kwa ye juma ma me se obi aba na osi be si niema ma no eni ma okosi nyame mesa ma otwoponi ukosi niema ba o first come ba enwumla mi na msa to aduane ma wudi mama otwoponi se kone kodi dwabla kwa no o ye aduane awo ma me mi am to aduane ba na ma se nyame ba na wada kwa na nya no abena solebla da be na me drink ba ma fa ma woda this is salota akosi niema ma no this meba ma abena mali busa na sana akwa wa mention me wa ho biju tu me sa me de kona afija aba du kwa ha minu beta me da me snisi ma me pe ma sa oyesa unim de ntia oyesa so de akwa ni dwane ye me boa unim de ntia oyesa so de akwa ni dwane ye ma abna hello ma abna na woni ima kasa se ima kwaye ho ade na wanye ye ko ima ma abna woni yima kasa aka kire ne se onkoye ho ade e na wanye what do you mean amen ma abna atumenka Matia ma abna maka kire na manaka na no atum na de na mibisa wo ne se woni yima tena ye no waka kire ne se onkoye ho ade e na wanye me maka kire no de do na me ko sa o ka kire sa ne oba wale me pa dia me ga me nyo ba e de ya wa on kanokule ya kanokule nya minshirawo kanokule nya minshirawo wan kanokule achede ade achede onye bi owiase o kanokule ne janshira asema ye kan o ma me no papa nya ya awe o ma me kula flo no obo media no akate ko no o ma me flo no oflo se abena me silo be transne sha akula no be na yima nto akula ni di o onya kan no akate ko no uni nya za chan ma me boa unu nyaza chan wa me so na e so wase oyo kutupa meje bebe wi a onu so abewo fa kwamba en ko adie ne menya ntuni di fa kwamba en ko adie ne hello ma abna
Ye koi ma. Hello. Mabna. On kwana kama bo on ko akwa keto we ensu to gidigidi na ma mi ginem. That time ma mi ska kwa ila kwa odi sana dia ama no. Me the pressure ekwoye transaction ma asem fon tuatua base na me nam kwa ma me ba. O pressure no kwasa keka chemitima kwa wrong transaction. Asa ni 3 million akoche. E wona me say atu motom esa yi 3 million for start send o ma me. Me be to so e hospital no me na wo ye. O da hospital nurse ni kwa na wo ku di watem say chim na wo me kwana me sane nurse ni ko say me so krokro no mane krokro no ntimi wo ma me because no wo baba kwa mti krokro no bla ho ase no wo ma me ni nya na o so na we asia o so ma me ten so ma so ku ma na so na we uma mintie no yima mami tie ma abena bi wakasa too much mami tie ma abena bi ma abena mate ma abena nti se di nti na ade akora ne kwa wo mpese yima beto akora ne din ma me pa show like I me the kwame no busa na sa ma me busa sa akwa 2 years akwa men che claro Mimiti dunkwa dunkwa ne yawa akora me boa mimiti dunkwa sia me flow o kan say o mana me no me wo me some produce awo na on produce awo anka ye de 2 years wo nkra mienu me boa wakofa obi di hye produce awo tie me ha wakofa obi di hye wonye ne ho ade awo na aguso de twe within the space of 2 to 3 years oni na wo mienu etu okaso oba na ne me wo twe a wodi ka na me wada ma second one by mistake if ono again ne kwa me ka chen say ma bana ahbo nyansu nti wa okro na agbo ho ban man kan san kire na wo de o mo ho ban oba nkwa ne bo na ho ban ma me koto me ne beda me koto kono ba o ma me fa kono ne na de ntia oni ne nim de tia o ye sa de no bisa se me wo me ba koto me ne na da do sen owo koto oni na do sen me koto kono ma kwa oni me na wa ma bana adia ya ne se be ma be wo ba na wa ma ne kwan ama na nto akra ni din ti fa akra ni hia no ana se yima mo ma ne kwan no mra fie no meto akra ni din bisa no no etie o mami nyi wan mate unim nyansa bla kwasi unim nyansa fa la sibla ne yenko toto ne ma o fla sem na me ka kire o mame o fla me na me ka kire ne se abena enema toto na wuhia bibia e set wono metimi no akodisi enema be na ni fio ensu me ba pani mituni di wan asole de mame de tena me wale o meto akwandi na ma wale o akuya meto akuya di na ma wale o meto akuya di na me wale o esu juli jina o ma me baabi unu anu nyina baabi ye to akwandi wan asole de ensu o mo bibia me na me toto bibia de to akwandi di sana me ya ma keto ano me ka kira o se abena me selaw ye fa keto we na ya wono no abena ma me kasene tie me ka kira o se abena me selaw keto na ya wono no si ye to akwani din a ene e be fa so na mamle keto bi ese fata busua no ni aye ma ka sa asem na nkyerɛw me ka sa asem twa asem na ka kyerɛ me uju ka kyerɛ me se me nkomna na wodwane afifie o ma bana mani able chen o ma bana wo peyi ma mate mi na mi bisa o se o peyi ma me fa cha da bi o me mpeni bi ade boni be no de aye wa wo mpe no mama wa muame yima o me ntie no FM se ma nempem FM akuma fo mpem asem se me to show up there de na wo ye wo nkuma afo ne se fo mpe wasem da bi na mi bisa se de na wo de ye wo mu a nkuma afo ne se fo mpe wasem de wo be ye boy ni nyaba na koye ana mamle frame se an mo mame wo ha me ko me mame wo akla kwatna wo ma ko no na no an no enu an no o mo ni e akla no mo ni ma ko on ka samu wo ba ko me tenu kwampa on chiame dey na ti fam ka sa won kana kule mame me mame den tem onu I can see of ya say hidden treasure academy odi aduane ba odi me aduane odi bla wo mame na da be na mama me mame de aduane ba ya me tibidi ye odi ba ona me wo ye nipa boni ni wo eye won kana kule yima eye asmo kana me ya wo me mame ba ibi me papa
me ba pani no me de ne to me papa o ofi adwuma ba bia na ade obeto ama ne me maame no oto biblia me ba no ibi kwa me papa kwa adwuma oto ni botom yiska ma wo ma abna se Jennifer no aduane ma akora ne ni me boa me papa o ma miska o ka chem so o ma miska me papa o ka chem so o ma miska so yiska ma o te je no aduane ma akora no ye ba wodu nkwa ska se na papa yi ma o fle me papa se o be se wo ba na oni keska papa bisa ma abna se ska se na papa de sende no before so be friends say obeso ba kore skase no dey send no na me cross skase na me say dey send o ya no skase na me send o ma abena Mama. jina so din na tie yima tie me ha wo so pe ma abena mame atimani so da be na tie wani so ene de one ne sewa ye no ama na atimani so da bi se sie ya ma abena kan say ono no so mpenti na tie wani so ana da bi mame akra no mi sia ma abena no me kase na mo adwenponi bi wo ma abena ho a Nyankopon kran ko ntia meka because send your okay mitimi ma wo fo kra nyantawanto because of ma abena me ma me papa o mitimi no munya asem because of ma abena na do ni nyanza chen babusuafo na woni nyanza chen wan because of wunti na da wo bro ho aso wunti ne kakra yima wo bro ho aso yima o kasa tie ma abena so de kakra no pa ne nkomode ne nkasa me ba ne hia me pese me to akwa ndi ofa akwa na nkwa enti uba ne hia nti ye din na tie de ono so ka se de ye tie wo de no se de be obetimi anya oba na de wo ka no ma abena wan na adwen se akwa no oba bete na na Me say, was I quite 2 years? Was I quite 2 years? Mabena on pa school yima na mama akwa 2 years on pa school kon mama nka bi akwa 2 years on pa school this year oni ma chro yima wudi Ghana mra ka wonu tum na me ne abaya ne nkasa mabena Mama. Yima ye na dwen se wo ba keto no de wanya 1 year no opese ote no ana O say. Ediu me say wo ba keto na wanya 1 year no yima ye na dwen se wo bete akora na firi won chan ana Me say I'm not a papa no I cannot have to na ko I was take sansan what the kesan here there aka penyu what na ko jante na ba se say no mo mpene ama ba ka akwado cha no fa no nti mo mpene there 6 months pepe na utwa akwane no fo se owo keto we 6 months na utwa ne no fo me ka chem papa ne mame se mame o me twa akwane no fo ma be twa akwane no fo ko bo mame amane atono mu suja gu so ama wasa ma akwane no fo no eno ko ni yale akwane yale ye ha o be kona akwane na aduro so o be kona akwane na aduro so mate mabena akwane na aduro so mabena mabena Nyankopon wo mi no nim se me ble dada enyo na be ka jem se me ble me je be simi fi se me ble Nyankopon na obo mi no no a tutu wo se me ble enyo na be wo be do me se me ble me Nyankopon na obo mi no nim se me ble enyo na be ka se me ble na de o to ni bla wo ble wo dwema kan oni bla wo ble fa kwa no en kwa die ni me say fa krane bla nyen kwa die ne o se wa o me ye kwa die na wi a no wa ma o se wa atena me wo se me cement se me me mesini intra me di cement ska na me de hwe fiti day 1 na wo yale abesi nne na se ne o so ma o gold ska dia fa krane bla me kwa die ne na kodu gold na panini nso e obe die ne mame panini de enti asa ye dwuma wono antem one man twe ho manso kama so ba se ya na nya panini na so onyem na okọ ba bi dwane kọ ya ode yare bai o ko no onyem e wa ha ntim papa na mami hu kwa se akwa no na no be dan hu sa ode ya na se nya ode ya oh se ni na meni nete dem meni nete day in day out papa ko ba bia na ohun se ma bina wa nti de na o papa hu se onyem no na wa sori ahụ anapa okopla nti okokoto ba ku o na baba flem se adabi ma abna yale na se ne de o jitum enti me am so ne start ne ko hospital bi sa ma abna se hospital be na wa kwa me mani wachi anko bi ko shini ba hospital be na wadi wa kwa me mani wachi anko bi hospital be na wa kwa mani wachi anko bi ya no kwasia kokofunya na me ma wokọ kokofunya na me ma wokọ den ten na gold ska na wai na emesi ska cement ska na di kokofu cement ska na di kokofu ene de kwa
Mabena. Hello, Mabena. Hello. Afedia ma ho kwan na branti an wonya kwan ento ne bedin. Why? Ye, yima. Ade one ne so na wo ye. Ha? Enti one ne so na wo ye, enti me ne akora ne nkasa. Ye ne kasa wi ane so abema kwan no wato bedin. Sani die na bi wo ho no ma, no ama kwan no waye. Esi na se nyunyu no so fifre ti masa. Mabena. Sa wogi tum se akora ne yeyi maba. Makwan no omra metu ne bedin sa wonyi ntum so so afa ne bra. Ne enye DNA. Wate? Ma. Yes. Beto achowo. Akra. Obate. Mitie mo. Akwa ndie yeyi maba. Okay. Yima ma bra ne swa na enu we kese. Mitie. Akwa ndie yeyi maba. Binye baby kasa akwa no. Enye yima ba. Na sane ne me fro asem na o ka kire me. Mane nkasa nwie. Yima. Yima. Sakrano, o ma tna dun kwa kakra. Ye ngudi e be akwala ko fa no akwa no so sia adwuma. Akwa 3. O we akwa we wutu ntinsa. O ye ne wadie. Akwa na be fa 2 years akwa no nu specific affect ye ti akwa no. Wonu wo wa pada baaye. Me sa dia school kwa dia wa pada ko. Na nka kutwa na wono no fo. Kutwa kwa awo. Sa bo atin sa dia won be ma won da kwa Friday. Enko wo so na wudi egusi na che mudi me bra che ye nkuma ma me so afọ wudi enya che wo mu ade ka so bete o ka nyina wo boa wo utidu kwa na so tikumasi din kan yi na me ka de won kire wo boa na utidu kwa ana so tikumasi ko hwini maame o management papa be no wa wo me say utikumasi na tidu kwa wo Utidu nkwa wanati kumase. Yano utidu nkwa wanati kumase. Unya wasem ya beka bia nyansa nim. Oyo ba pani bia asema beka bia nyansa nim. Wase na udi na temu. Asema beka bia nyansa nim. Wase na udi na temu. Ofa nchame se me kasa akire no. Wase a ukofi akoto bedin na udi na temu. Ofa nchame se me kasa akire no. Se wana o kasa fo so no. Asem bia no beka nyansa wo mu. Me say wo wasna bia beka bia ni wanyansa wo mu because asema o ka kire me say Semi ma serious akama foka ba du kwa ba tuni di apo du kwa na me wono du kwa na me wono na nye du kwa na ofiri du kwa wo ofiri ge no o ma me yesirem ni o papa fin ton so abo so du kwa ne so na kwaje plot o de o kasa no enti se ukotuni di a he na akwa akoto ba ni di ba kwa mi tuni di ofie jaachi efie ben ho efie ye tunu asole dem o na busu efie happy hour ye tunu te asori dem o ya aba ya na busu efie eh du ba bia nya botre mame du ba bia o me ye nkire wa mamre aba ya nya botre ka wanu tum aba ya no woni na wo wafa na roof wafa no fofofo wonya ne wade woni na wo mie mame kasa nwie mame kasa wafa aba ya no woni na wo wonya ne ho ade na sa abusua se bra beto akura ni din a wo se metu ni din wa asori dem o mre fie asori dem ho na aba ya ne firi abaya na busu afie ni asori dem wadarma muna no entity amamene na ye ka no se ne so ase abusuafo no odu nkwawa eho ena no abusuafo mo kokoto akura din abusuafo ni du nkwawa enti bisa se hin na abusuafo wo no akoho akoto akura din abusuafo ni du nkwawa na wa akura wo ne na wo ne so ana wo kasa wutimi bia ono di so ana tem ka chense na se ma o kanyansa nim wana kira wo sa ensema waka kire no mame wana kira wo sa ani die ma akura no aye no ade se ka o tie se mi anyu anka ono kan kasema be fuma me na no abakwa na abaya no aye no ho ade menya ne ho ade enti abusua no kasa ye dwon kwase abuo sika obe den metua so wa ojimia metua na magime ba tie wa se ne wa se kasa tie no kasa so ametie na chasi ga wanye oni tisa bo ti ozai akana ni ko twa akwadwo ye be timi nyina se wo edian ka wo ba tia wo tia ne dada ozi die edian na me de to akwandi abaje ne wadie kwa wanti mi aye ni tisa ko ju wo na wo kuru sia wa na wo kwa wo to nya pra na wo twen
wo to nya plan na to kru forest nu ayo ho ade forest nu ayo ho ade suban na de tete nkula no forest ayo ho ade forest nu ayo ho ade ye si ba pla ko pena ne yakoye ne ho ade scan ya ko fa ne he offer me bamble me no ne fa no offer me bamble me ne fa oba offer me bamble me ne fa oba se sa na o kan dia offer akwan me ne fa oba na ene nyamo etamu shemi aboso me se o kase ene ya memla aboso me ba aboso se o kase ni ya yeso oso mami nisi wa unia peni ni Florida se dia na ye unia peni no wa aboso Florida se na kan ye unia peni no flo wa aboso no flo sebi mpedi so no ko yale oyale oda ote oyale enye se bia oyale fu ya fo yale anwo ba enyini amu oyale oflo odi na wo ye mami jaja uja ima hello Siwa hello ma bna Siwa utie me na sama abna se aware no ompe biem ti ho na o me ne ho ade no ma abna se aware no ompe biem ti oba be na o me ne ho ade Siwa wo ba no o se aware no ompe biem ompe be ma no ti oba be na be ma ne me ne ho ade me pa se na so ade ba se tamo ale akwa no That's my minute. Ima uba mu biem a memo apia bonten. Ukasa biem a memo apia bonten. Wona minimo. Uba mu biem a memo apia bonten. Aden. Se wanti sa wo se wamra, wo so wamra efa. Ye ntu akwa, wo se akwa enfa akwa na wo. Ya che, na be se ya to ya ho de tu akwa di. Tie de America no Siwa tie de America no. Tie de America no wo se wa momra ntonso aboa so honom emeto akra ni din a yate. Producer no be kasa, ma me tie me. Omofo no emu na ho ana. Wo se so momra ntonso aboa so meto akra ni din a yate. Senka be ma wa ya akra no ho ade anka papa fie ne eto akra din. Ba wanye no ho ade amamre kwan so se oba fie honom ebeto ni bedin na otam oba ne de ne ko fie. So obeso ye no wade to so awaye nti amamre kwan so no ye be ka ne ho na senton so aboa so ho na so wo meto din a ye be ba se DNA susu na ese pie mu a eno so ye be ba nti producer na obekasa na maye nhyehyeye why ko yima etu senton so aboa so de obekọ mami se okase enne o ma ba aboa so ne me ne babusua formula ye be ba mate ye ba se sia ne Siwa tie me o ma me ya we se akola no me nye ma bna ho ade nti akola na nye me ba etnidisia no ense o se DNA me be se o tie ase ma me ye be DNA se DNA no ye DNA na ba na ye me ba ma bna hu son na ma je me ba na akọ na nye oba nso enya me ba make am abo nyina because receipt wa o kai o ya we o betiti receipt o ma me anim o betiti me receipt o ma me anim mate validia pacho brem ma me mofa me next case ni mreme mofa me next case mreme ya shia yakọ ghetto akwatwetwe nkomo kama koiba unye Pia bonten na menye me show to Pia bonten aden koima ene yakọ ghetto I tell you yakọ ghetto Matthias ya ba esa oto bo aden na unim my lady ato asoma me eche se abrantie ene mabna yafre ni no kwasem ni abrabo a wo mu na ene wo ma show ni nyina wo ha so ahuno se oba wusi so na se wusi ubebo bra papa ubetimi abo ena apesa wo bo waletu walasa na bi nso abetimi na no ahu na ye hunu no ha sei ade ena wo se saade we se etimi baso abrante ya sema wo ka nyina no se nukura bi wo mukura na enam kakra ye wo mu ni ntino wante hwe wotia na onte wo kawanutum na obi nkasa no wante
Ahwefo me gidi se mweti asem ni ye na ye nua bema na ngasa dirade. Asem o. Yesi onye di ano kasa. On kasa no wa ye di. Nti si ano ono ni situation no kanta ye nti ase o. Ono ni situation no ye nti ase. Na onto ne boase na eja. Ye ni oba ne nkasa because oba onye ne ho ade. Uni tumi bia wo ne so o. Oba onye ne ho ade. You have no right. We cry the ebusiafo na age atmoma wetimi ato first born ni din o ebusiafo no ka omo aye omo hu ni papa because eye baby a nka wuni right akola na nya wo dia because one se wuntu aye full car akola nya wo ba enti ye nya be ma no ntu ne boase na MFK eni ni mpanyimfo ne oba ne maame eni ne papa nkasa no njai se de wi okasa de wi oni oba ne maame kasa kwa na emfa kwa mu. Enti se wo se wo pese wo to akola ni din ebusuafo na age atum se mate beto akola ni din na so oba no enya wo yire sisi oba no so afi na maybe onu so hu ne se enye se onu be de ebetena nti be ma no onto ne boase no onkasa onto ne boase no onkasa the way oye shi is too much the way oye shi is too much nti onto ne boase no on kasa na ebe ye betimi ni nipa kasa meja adwen sacha ye dey aba na enye de wi obe ye onhu edin a enye se wo di the certain words bi wo hono ma obeka e di a kire obi nti onto ne boas no ni ebusuafo ne nkasa no nja nsem na okeka no e na ma leader kan ye wakwa akọji obi ba onye no ho ade ase wa betena ase e kasa bebre what's the meaning of that? Two boys now ni maame ne nkasa. At least maame no ko betime hu so obema we die obu ne ho. Ba hwede wi oni oba no maame kasa. Emfa kwa mu. Nti enyu abema so obesesa won sesa. So obesesa won sesa. Na manu so die mu ma mema ni sisia die mema no fa mo fododo. Mu ma mema no fa mo too cheap. Oh, asemo. Na se de wi amani yo mo nyama no kwa gie me kwa gie menti ase nti yesre ma no mo fa ye nya be ya asem nti ne mo hufu mo fa tu mo hufu be ma on wale we emfa nkonko tire busuafo ana se busuafo onim no yesre so no be kwa kotena dan mu menye sa de ne da na be ma de onya ne betena dem onu ni so se wa ba betena me so de a de kire se ubi mi bibia ne o ma wale wa anu no. Sometimes you guys should do certain things emma be ma no emma un look emma be ma no ma en look say you are like I said who about who so like you have no one in life so oni wa uni ho amunsi anyama we nti be ma no so person to akola didi ma me no so age atomo nti no de nya ni sasumdwe pe na ye de ye pe fi both side no na de wi a oni ma me ne kasa won susu de wi oni ma me ne be de ebe kasa egusia ha e na medi mu ebesi na me kasa ha egusia ye emergency Ghana TV she ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase keche ma me esi anything any meeting ebusia ye pesa so edi nhemu e wa he